Igitondo cyiza nongeye kubasuhuza mwese mukomeje gukurikira Ibyiza TV, ni seriveriye nk'uko bisanzwe. Kora subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi. Nk'uko bisanzwe mbazaniye amakuru avuga mu ikipe ya APR FC. APR FC yamaze guterwa amaga. APR FC kuri uyu wa gatatu ikipe ya APR FC yatewe mpaga kubera gukinisha abakinnyi barindwi b'abanyamahanga mu kibuga mu mukino w'umunsi wa 8 wa shampiyona wayihuje na Gorilla FC ku wa gatatu Ugushyingo. Ni icyemezo cyafashwe na komisiyo ishinzwe amarushanwa kuri uyu wa gatandatu Ugushyingo 2024 ihanisha APR FC gutsindwa ibitego 3 ku busa kubera kugira abanyamahanga barindwi mu kibuga barimo Pavel Nzira, Arius Waneta, Deolanga, Mahamadou Lamine Ba, Chide Pere Neobodo, Victor Mbahoma, Mamadou Sayi. Aho kuba batandatu nk'uko amategeko abitegeka. Ubundi amategeko agenga amarushanwa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda yavuguruwe kuwa tariki ya mbere Nzeri 2024 mu ngingo ya 8 n'ibice bibiri ivuga ko amakipe yo mu cyiciro cya mbere yemerewe gushyira ku rupapuro rw'umukino abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 10 no gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga batarenze 6 mu kibuga. Iyi mpaga yatumye APR FC ikurwaho inota rimwe yari yabonye inganya na Gorilla FC ubusa ku busa, aho byatumye igira amanota 4 ku mwanya wayo wa 15 irusha Kiyovu Sport ya nyuma inota rimwe, ariko ikaba ifite imikino 5 y'ibirarane itari yakina. Iyi kipe kandi yari yamaze guhagarika mu nshingano wari ushinzwe ubuzima bwa buri munsi bw'ikipe team manager Captain Limited Eric Ntazinda kubera aya makosa yakozwe kandi ari bimwe mu nshingano ze. Ferwafa yagize iti: umuyobozi wa APR FC, umuyobozi wa Gorilla FC Kigali. Ni ukuvuga ngo guys, biragoye kubisoma, ndabona n'utunyuguti dutoya, ahubwo ni ukuvuga reka nze mbabwire uko kalendari y'amakipe hano mu Rwanda noneho yasigaye ahagaze. Rayon Sport ifite amanota 17, Gorilla 16, Polisi 15, AS Kigali 18, Gasogi United 18, Marine 18, Mukura 12, Amagaju 12, Rwamagana 10, Bugesera 8, Rutsiro 8, APR FC amanota 4 ndetse na Kiyovu Sport amanota 3. Nuko nguko bihagaze. Nuko nguko kalendari y'amakipe hano mu Rwanda ahagaze. Nuko nguko rwose kalendari y'amakipe hano mu Rwanda ihagaze. Nuko rwose nta kundi. Guys, ndabasabye ngo mukore subscribe kugira ngo tugendane akantu ku kandi uko bisanzwe. Nzajya mbaha amakuru amakuru akomeza cyane. Ni ukuvuga ngo kora subscribe kugira ngo tugendane, ndagukunda cyane.